بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. واعلموا أن الله تعالى قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من عالم الجن وإنسه فقال قولا كريما ولم يزل خبيرا عليما تعظيما لقدر نبينا وتفخيما. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد bütün alemlerini yoktan var etüşü, köklerini yerlerini yaratuşu, Hak Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd ve senelerimiz bulsa idi. Sonra Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun ehl-i beytine, sahabelerine, hem barşa mümin Müslüman din kardeşlerimizge kıyamet gününe kadar salavat şerifelerimiz bulsa idi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz din kardeşlerim. Rabbim Allah Subhanahu ve Teala dilegen dileklerimizni, dualarımızını bu kişilerde topşırılan hayır sadakalarımızını kabullardan Rabbim Allah Subhanahu ve Teala kılsa idi. Bendeşlik bilen kılgan fata kimşiliklerimizni, günahlarımızını Rabbim Allah Subhanahu ve Teala yorlakasa idi. Rabbim Allah Subhanahu ve Teala bu dünyada işraşırga bizge nasip etti. Rabbim Allah Subhanahu ve Teala nasip etsin cennet meclislerinde de birge bulurga inşallah. Rabbim Allah Subhanahu ve Teala bugün bizni kunakka şakırdı. Allah Subhanahu ve Teala'ga biz sizin bilen birle Allah'ın şakırığı bilen bugün şuşu vaazga gine tugul aslında hürmetli din kardeşlerim bizning ko'ngillarimiz, yüreklerimiz, bizning can ruhlarımız bugün işraşuğa tortdi. Allah Subhanahu ve Teala'nın emrin ötevge. Allah Subhanahu ve Teala'nın emri elbette hürmetli din kardeşlerim nerse bilen beyle? Sadaka bilen beyle. Sadaka tülerge kildik biz sizin bilen bugün. Hayır sadaka degen sözünün de ma'nasin bizge anlarga kerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, her bir kılgan izgi ameligiz hayır sadaka. Her bir kılgan izgi ameligiz hayır sadaka. Her bir kılgan izgi ameligiz hayır sadaka. Eğer de mümin Müslüman kardeşine jılmaysa o da hayır sadaka. Eğer de Allah rızalığı için Bismillah'sını aytıp halal rızık bilen toplansa o da hayır sadaka. Eğer de irten çıkıp gaylesin aşatan deyip halal rızık kesip iterge çıksa o da hayır sadaka. Eğer de özünün gaylesin, seviyasın, balaların temin etse o da hayır sadaka. Her bir kılgan izgi ameligiz hayır sadaka deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan eder. Biz de bugün sizin bilen jildi hürmetli din kardeşlerim şuşlar ettirip bir-birimizge jılmayıp bir-birimizni hürmet etip, ihtiram etip Allah rızalığı için farzımızını, namazımızını ötep belekegine bir yarım saat 40 minut inşallah vaazlanırga imanımızını, takvalığımızını nıgıtırga. Sahabeler de bir-birisini ko'rgan vaqtda qay bir vaqtda şakra turgan bo'lganlar nu'minu sa'a deb ayta turgan bo'lganlar nu'minu sa'a. Aydan bir saat bo'lsa da imanımızını, takvalığımızını
тақуалығыбызны нығытыйық әлі деп бір-бірсін шақыра тұрған болғандар, дәріс башқара болғандар, уағаз сөйлегенler. Ибн Мас'уд радиаллаху анху атнасына бір уағаз сөйлеген. Аннары кішілер сұрай башлағанда 2 тапқыр уағаз сөйлеген. Аннары 3 тапқыр уағаз сөйлеген, 3 тапқырдан артмаған аның уағазлары Ибн Мас'уд, Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхуның. Хақиқатта bu ұшырашуда біздің бәлки көзләрімізді түгел, бәлки біздің құлақларымызда түгел, тән жәсәтләрімізді түгел, бәлки біздің жан рухларымыз мұқтаждыр. Шушындай ұшырашуда біздің рухымыз бар, біздің жанымыз бар, біздің нәпсіміз бар. Аны барымызда білеміз. Рух деген сөз нәрседен бар етілі. Рух, рих, истираха, шушындай сөзлер білән ул бір мәгънәдә кайбер вакытта галимнәр әйтә туры килә. Рух бездә бар. Һәр адәм баласына 120 көнендә әниләренең карыннарында, әнисенең карынында жан әманәт иттереп тапшырыла. Рух диделәр. Рух, рих дигән сүз белән дә тиң. Гарәп телендә рих җил. Җилнең нинди аның максаты? Бер урыннан икенче урынга болытларны күчерү. Мақсаты белән Аллаһ Субханаһу ва Тааля җирне яраткан. Безнең рухыбызда шушылай бер урыннан икенче урынга күчә торган итеп Аллаһ Субханаһу ва Тааля бар иткән. Йоклаган вакытта безнең җаныбыз чыгып китә. Аннары күзләребез ачыла, уянабыз, җаныбыз кире кайта. Йокла китәбез, җаныбыз чыга, кире кайтабыз, җаныбыз кайта. Менә шушы рухны шуңа күрә Аллаһ Тааля рух дип атаган. Тәнәффүс. Кайбер вакытта инде аны нәфис дип әйтәләр. Нәфис дигән сүз дә тәнәффис дигән сүздән. Тәнәфис бит инде ул нәрсә дип аны әйтәләр? Тәнәфис кофе брейк диләр инде хәзер. Ял итү. Мәктәптә дә, институтта тәнәфис бар. Ял итеп алырга кирәк әзенә. 2 дәрес арасында безнең җаныбызда шушылай итеп тәнәфис, нәфис, шуңа күрә нәфис диләр аны. Нәфис ул ял итәсе килә. Аны гел менә шундый тырнак иттереп тарга ярамый җанны. Аны тынычландырырга кирәк. Аны ял иттерергә кирәк. Кайда аны ял иттереп була? Әлбәттә, Аллаһның йортында. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааляның йортында безнең рухыбыз ял итә. Дөнья мәшәкатеннән, дөньяви проблемалардан гыйлем алып, вәгазьләнеп бәләкәй генә Аллаһ Раббымыз Субханаһу ва Тааляны зикр итеп, Аллаһ Субханаһу ва Тааляга шөкр кылып, Аллаһ Раббымыз Субханаһу ва Тааляга дугаларыбыз белән үзебез, балаларыбыз, онукларыбыз, кардәшләребез, күршеләребез өчен дуга кылган вакытта безнең җаныбыз, рухыбыз ял итә. Хөрмәтле дин кардәшләрем, шуңа күрә бүген без сезнең белән җыелдык. Аллаһ Субханаһу ва Тааляның рәхмәте белән җаннарыбызны ял иттереп, садакаларыбызны биреп, Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааляга якынайып иншалла. Иң хәерле вакыт, хәер садака өчен кайсы вакытта? Кичке вакытта. Ясту намазыннан соң кайбер галимнәр Зейдул Абидин ибн аль-Хусейн дигән зур галим булган. Аллаһ Субханаһу ва Тааля ул Зейдул Абидин ибн аль-Хусейнга гыйлем белән түгел, Зейнул Абидин галимгә Аллаһ Субханаһу ва Тааля байлык та биргән. Бик бай кеше булган. Һәм ул шул кадәр хәер садака бирүче, хәер садакаларын бирергә шул кадәр яраткан, кешеләр дә аның хәер садака бирүенә гаҗәпләнгән. Зейнул Абидин ибн аль-Хусейн садака биргән шикелле җир йөзендә бүгенге көндә юк. Зейнул Абидингә Аллаһ Субханаһу ва Тааля төрле яклардан бәрәкәт юлларын ачкан. Һәм иң яраткан аның вакыты хәер садака бирә торган хәер садака вакыты ул ясту намазыннан булган төн буе. Ул үзенең капчыкларына ризыкны тутырып, кешеләр мохтаҗлар йортлары, мохтаҗ кешеләр йортлары янына килеп, шушы капчыкларын калдырып китә булган. Исемен дә калдырмаган, WhatsApp'тан хәбәр дә җибәрмәгән. Ул кешеләргә дә сөйләмәгән.
özünün kiyimin kişi görmesin deyip kaplanıp Zeynul Abidin Medine uğramlarına шығып, şu öz kolu bilen produktlar, rizıklar, kapşıklarına tutturup Medine'de bir muhtaç kişide kaldırmagan. Yestü namazından soň hayır sadaka donatıp yürüyen muhtaçlarını toplandırgan Zeynul Abidin vafat bulgandan soň bu amel tutalgan, muhtaçlar haşeplengen, Zeynul Abidin vafat bulgandan sonra bilgenler alar kim ol hayır sadakalarını taratkan. Zeynul Abidin'e soru bergenler nişep sen mana şuşunday amellerini yestü vaktında öteysin, yestüdensin, yestü namazından soň ayta. Hayır sadaka için en hayırlı vakit ol kişki yeyse tünge vakitlar. Olayta tünge hayır sadakalar Allah'ın Subhanahu ve Teala Celle ve Ala Rabbimiz Allah Teala'nın aşuğunu sündüre. Tünge namazlar, tünge hayır sadakalar bereket yolların aşağı. Tünge hayır sadakalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatine erişirge nasip ete. Hürmetli kardeşlerim, Zeynul Abidin galimimizin sözü bik dürüst, hak anın bizge vaazı. Elbette, kişki vakitte bugün sizden bilen şuşunday Allah Rabbimizin hayırlı uğrunda Allah Subhanahu ve Teala'nın yurtunda biz sizin bilen jıyıldık. Barımızda ne için? Hayır sadakalarımızla tapşırağa. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İmanımızla, takvalığımızla nığıtırğa, mu'minu sa'a. İnşallah Teala. O da hayır sadaka. Bir saat oturup, birbirimizge nüget nasihat verip, Allah Teala'nın zikir etip, Allah Subhanahu ve Teala'ga şükrene kılıp, Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga dua kılıp otursak, bir saat olsa da vaazlanıp, ilmimizni nur üstüne nur istep, Allah Subhanahu ve Teala bereket yollarını bizge aşır inşallah. Rabbim Allah Subhanahu ve Teala bizge belki korata Allah saklasın, onun aşığı da bulgandır, bardır Allah saklasın, sündürsündür o aşığın. Hem inşallah kıyamet gününde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine erişirge nasip eylese idi. Hürmetli kardeşlerim, elbette bizning bugünge hayır sadakabız nerse bilen beyli. Bir-birimizge yaxşılık tilev hakkında. Bir-birimizge her şartta da biz yaxşı fikirde bularga tiyişmiz. Bir-birimiz için duada bularga tiyişmiz. Elbette sahabelerinin o guruf adeti, sahabeler özlerinin isimliklerine 70 kişini kirte bulganlar. 70 kişi için namazdan soň dua kıla turgan bulganlar. Nindi bizning sahabeler subhanallah. Allah'ın sadakası köpçilikte sahabeler onlar boy kişiler bulmagan. Akşaları bulmagan. Elbette kaybirevlerinin bulgan. Abdurrahman ibn Avf mesela, Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Faruq, Allah'ın bulgan mümkünçilikleri, köpme Allah yolunda alar hayır sadakaların bergenler, mal mülketlerinden ayrılarga kurutmaganlar. Köpçilikte sahabelerinin bütün yoktan hayır sadakaları kirgen, alarının duaları bilen 70 kişi için dua kılabız mı eken biz bugün? Elbette 70 kişini iske alıp da bulmayı, hatırımız jetmey. Alarının hatırları bir gayret bulgan. 70 kişi için dua kılatırgan bulganlar. Sahabeler, subhanallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Nindiyalar, öz kardeşlerin nişik nindi yukarı derecede yaratkanlar. La havle ve la kuvvete illa billah. Elbette isenler için bile tugul. Kaybir galimler ayta, vafat bulganlar kumer vaklarımız için de duada bularga tiyişlerdir. Onlar için de dua kılganda Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala vafat bulgan merhumlar vaklarımız yanına ferişte jibere. O ferişte altın tabak bilen kile. Altın tabakta nerse? Gıbediye mi? Beliş mi? Bağırsak mı? Şekşek mi? Yok.
вафат болған мәрхүм әруахларыбызға ол ризықлар керек түгел, бұл дүния ризықлары. Шушы алтын табақта фәріште алып келе, балаларының, ұнықларының, қардешлерінің дұғаларының результатын, нәтижесін біз сіздің білән жиылдық бүгін. Бір-біріміз үшін яқшылық тілейміз. Саулық, сәлеметтік, ұзын ғұмырлік, тигізлік, иминлік, балаларымызда, ұнықларымызда, туғандарымызда, көршілерімізде, шәһәрдәшләребездә, халқыбызда имин яшәсен, тыныш булсын, сугышлар, афәтләр, кайгы, хәсрәтләр күрмәсен диеп дуа кылабыз. Без вафат булганнарыбызга да теләкләр телибез. Һәм аларга да теләк теләгәндә Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә фәрештә җибәреп, безнең дуаларыбызның әҗр савапларын алтын табакта олар янына күчтәнә шиттіріп, Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җибәрә һәм аларның жан рухлары сөенә, шатлана икән. Без ничек сезнең белән күчтәнәш бүләкләргә сөенәбез? Бәләкәй генә берәр карандаш, ручка, кечкенә вакытта инде бүләк итсәләр, сөенәсең, куанасың. Берәр блокнот, берәр дәфтәр бирсәләр, ярышларда катнашкан вакытта берәр медаль бирсәләр, бірәр рәхмет хаты бирсәләр кішкене вакытта, олимпиадаларда катнашкан вакытта. Шул кадәр сөенәсең, куанасың, субханаллах. Мин җиңдем, мин уңышка ирештем Аллаһның рәхмәте белән дип, без инанабыз, әлхәмдүлилләһ. Менә шулай итеп, вафат булган мәрхүм арвахларыбызны да Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә куандыра. Хөрмәтле дин кардәшләрем, әлхәмдүлилләһ раббил аләмин. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ризалыгы өчен бер-беребезгә һәр чакта да дуада булыйк. Ибн Аббас радияллаху анху ул да һәр чакта білмәгән булса да кешеләрне алар өчен дуа кыла торган булган. Аларга теләкләр теләгән. Мин бик бәхетле кеше дип әйткән Абдулла ибн Аббас радияллаху анху. Бик бәхетле кеше. Бик бәхетле кеше булган икән. Аның хайваннары да булмаса, аның җирләре дә булмаган булса, йортлары да булмаган, аның недвижимости да булмаган, бер нәрсә булмаган, Аллаһ Тәгаләгә карата белемнән башка Ибн Аббасның бер нәрсәсе булмаган. Бик зур галим булган, Пәйгамбәребезнең сахабасы. Ләкин мин бик бәхетле дигән. Мин шундый дәрәҗә бәхетенә ирештем. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә миңа 3 сыйфат бирде. 3 сыйфат биргәнгә күрә мин бик бәхетле җир йөзендә, дип әйтә Абдулла ибн Аббас радияллаху анху ва арда. Беренчесе, әгәр дә берәр җирдә Аллаһ Тәгаләнең җирендә дип әйтә, фи ардиллаһи, берәр Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең җирендә кыйып яңгыр яуса, минем ул җирләрдә хайваннарым да юк, анда минем үсемлекләрем дә юк, анда минем туганнарым да юк, үзем дә ул җирләрдә яшәмим. Әгәр дә берәр Аллаһ Тәгаләнең җирендә кыйып яңгыр яуса, мин сөенәм, куанам. Кешеләр ризыксыз калмады. Хайваннар, кошлар, бөҗәкләр сусыз калмады. Аларга Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең рәхмәте килде диеп, мин сөенәм, куанам, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә шөкранәләремне, рәхмәтләремне белдерәм һәм шушы яңгырның файдасы белән, шушы яңгырның суы белән кешеләр файдаланды диеп, мин алар өчен дуа кылам. Шул кадәр мине бу сөендерә, куандыра, мин Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтемне белдерәм. Икенчедән, әгәр дә бер патша турында ишетсәм, бер гаделле патша турында, яисә берәр казыйның хөкемнәре хакында,
ул казый яисә патша кешеләргә бик гаделле булса, мин ул патша һәм казый өчен дуа кылам дип әйтә. Ул патшаны да, ул казыйны да мин ачыктан ачып, аның белән таныш булмасам да, аның өчен һәр чакта да дуада булып торам. Гомере озын булсын, хөкемнәре, гаделле хөкемнәре дәвамлы булсын дип. Һәм өченчедән, әгәр дә Аллаһ Субханаһу ва Тааляның китабыннан берәр аятының хикмәте ачылса, бүтән кешеләргә дә ул хикмәт ачылсын дип, мин Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Таалагә ялварам. Менә шушы өч сыйфат мине бәхеткә ирештерде бу дөньяда ва ахирәттә, дип әйтә Ибн Аббас радиллаһу анһу. Хөрмәтле кардәшләрем, менә сахабалар, галимнәр безгә үрнәк күрсәтә. Бер-беребез өчен бу дөньяда борчылып, бер-беребез өчен бу дөньяда яшәргә, кичке вакытта шушындай бер сәгатьлек булса да чараларда катнашырга Раббым Аллаһ Субханаһу ва Тааля насыйп әйләде. Хәйр садакадан булсын. Иншааллаһ Субханаһу ва Тааля шушындай вакытта сезнең белән очрашуыбызның нәтиҗәсен, бәрәкәтен күрергә Раббым Аллаһ Субханаһу ва Тааля насыйп әйләсен. Шуннан да хөрмәтле кардәшләрем, кемнән һәм нәрсәдән һәм кайдан бәрәкәт килә икәнлеген без белмибез. Кайбер вакытта инде без уйларга мөмкин, без бәрәкәт миннән генә дип, бәрәкәт минем хезмәтемнән, бәрәкәт минем тырышлыгымнан, уңышлы булуымнан, ләкин алай гына түгел икән. Бәрәкәткә безне алып баручы, сәбәпче берәр безнең иншаллаһу тааля берәр кардәшебез булырга мөмкин. Безнең күршебез булырга мөмкин. Безнең балабыз булырга мөмкин. Кемнән нәрсәдән бәрәкәт килә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе белә. Безгә борынгыларның тормышыннан Аллаһ Субханаһу ва Тааля күрсәтә. Ничек бер хатыннан Аллаһ Субханаһу ва Тааля бер кешегә һәм бер халыкка Аллаһ Субханаһу ва Тааля бәрәкәтен бирде. Шуны безгә борынгыларның тормышыннан Аллаһ Субханаһу ва Тааля күрсәтә. Аның төнге садакасы, bir şeyhның tüngü sadakası bereket getirdi ona. Bereket kim arkalı? Bir hatın hemanın bağları aşar. Misal için indi getirsek, orta asırlarda şöyle bir vakıka bulgan. Bir aile yaşayan, bәхетле bulganlar, iri de bay, hatını da galim, балалары да тәртипле, тәрбияле, кызлар бүләк иткән Аллаһ Субханаһу ва Тааля аларга. Галимнәр үзләре, билемле, хөрмәтле, дәрәҗәле, йортлары да бар, маллары да бар, бүтән нәрсә бар. Аллаһ Субханаһу ва Тааля аларга бик нык үзенең рәхмәтен биргән. Ләкин һәр кешегә сынау килә, аларга да сынау килде. Бу хатынның ире вафат булды. Вафат булганнан соң көнчеләр бик күп бит инде. Көнчеләр барлыкка килде, туганнары шушы җирдән, шушы авылдан куып чыгарды, көнләшеп бүтән нәрсәне югалттылар булар. Бер әйберсез калдылар. Нәрсә эшләргә? Бу хатын кыз балалары белән, кызлары белән шәһәреннән, авылыннан, төбәгеннән чыгып китәргә мәҗбүр булды. Икенче шәһәргә күченделәр. Ул шәһәрдә яртылаш мусульманнар яши, bir кварталда, икенче кварталында яшиләр кемнәр? Мәҗүсиләр. Мәҗүсиләр алар утка табынучылар. Менә шушы шәһәр. Мусульманнарның кварталында хуҗа, аның хәзрәте бар, шейхы бар, ул алар белән инде идара итә. Мәҗүсиләрнең дә шейхлары бар. Ул инде үз җәмәгате белән, үз кварталы белән идара итә. Икесе коллегалар буларак инде дус булып яшиләр бу халыклар, бу диндә булган кешеләр. Бу хатын кыз күченде бу шәһәргә. Кайда барырга белми.
Жіберіле тұрған йортқа құйып яңғыр яуы. Жіберіле тұрған йортқа балаларын шушы йортта қалдырды да, балаларым әзгіне тұрғыз шушы орында. Мен қазір бірер неңдейдер бұл неңдей болса да, Аллахы Тағаланың рахметін сізге рахметі білән ризық табырға тырышымын. Кетіп барды бұл шейх янына бара. Бұл хазірет янына келді де, ей хөрмәтле хазіретім, біз міне шундай шәһәрдән, шундай хәлгә қалдық, ерім вафат болды, фақирләндік, ауылдашларыбыз қуып шығарды, мен мұсылман, Аллах жолында, бәлекегінің қызларым менен шушынды йортта, қазір нәрсе эшләргә білмейм, қайда суғыларға білмейм, бір нәрсе, бір кісәмдә, карточкада ақша қалмады. Нәрсе эшләргә білмейм, миңа кеңеш берсәң иде, бір түнге болса да ярдәм итсәң иде. Шейх миңа нинди сорау берді? Сорау берді. Aqimi indi al-bayyina annaki muslima ulwiyya sharifa. Aqimi indi al-bayyina annaki ulwiyya al-muslima al-muwahhida al-sharifa. Aqimi indi al-bayyina. Сұрау бері. Өзіңдің міне шушы сөйлеген сөзлеріңе мұсылман екенлігіңе, сен мұсылман дейсің өзіңді, мұсылман екенлігіңе дәлел меңе кетір әлі. Дәлел. Бар ма? Сен мұсылман. Бірер кіші сен турында ходатайство. Өзінің сөзін әйте ала ма сенің турында? Сен міне шундай мұсылман, Аллах жолында, елім шундай, сен шундай жерден, ол айта қайдансың менен дәлел болсын. Мені бір кішілер білмейм мұнда. Мені нәрсе шәрге, мен білмейм. Шейх айта, мен де нәрсе білән ерден метерге сеңа білген көп шағарды мұны. Жылы. Бұл қатын қыз шығып кетті, қайда барына білмей. Кішілерді қабыл етмей. Шейх рұқсат етмегенше. Қара бара, екінші шейхқа кетті, мәжусиге, огнепоклонникқа, ұтқа табынушы кішіге. Аның янына келді де, менің халімне шынды, мен шынды жерден ерім вафат болды, бір дүнге болса да, ердеміңіз болса еді, менің динімде болса да, шейх мені қуып шығарды, нәрсе шәрге білмейм. Бұл мәжуси шейх жылы қатын қызыны тамлады. Шул қадераның ерегі йомшақ болды. Өзінің жәмәғатын қызлары артынан жіберді. Өз үйінде ең матур өзінің бөлмесін берді. Матур, пак, шиста, яңа киімдер кигертіп, халал ризықлар табып туқландырды бұл қатын қызының білән, қатын қызны хаманың балаларын қызларын, алхамдулилlah. Ла хаула ва ла қуввата илля биллахи ал-алиyyil азим ва бивajhihil karim ва аъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Muhteremli kardeşlerim, ne paradoks kelib шығайын. Ne bu şeyh halal rızıklar taptı. Bu kıssada getirilən İmam el-Zəhebi'nin kitabında El-Kebair degen kitabı var İmam el-Zəhebi'nin. Muhterem elle kaynağı kıssa tuğu. Kimdir söyleyen kıssa tuğu? Bu yukarı avtoritet galimlerinin kitaplarında getirilən bu İmam el-Zəhebi El-Kebair degen kitabında getirilən. El-Kebair zor günah. Zor günahlar turunda şeyh özünün kitabında mine şuşu bir günahını silegen vaqta bu kıssını getiren. Bu katın kızını da balalarını da bu şeyh bütün yaktan halal rızık taptı. Mecusi rızık bile toplandırmadı. Matur kiyimler giyirdi. Maturuna bölmeler verip Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti bilen şu ayettirip qaydan bereket kile biz bilmeymiz iken maşallah bereket nerede? Bu kıssanın devamını tanlap arayın abi. Dege şeyh
Hazret, Müslüman yıklarga yattı. Yıklarga yattı da düşünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e göre kıyamet günü başlandan iken bunda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında motoruna bir kasır, bir saray, dvarец, yahut, zumrud, altın, gümüşten, motor, büyük balkonlar bilen, altın kapkalar bilen, şu kadar güzel, şatlanıp koydu bu şeyh mındı düşte. Allah'ın rahmetini kurgeç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soru bile. Ya Resulallah, Ya Resulallah, limen hâzel kasır? Limen hâzel kasır ya Resulallah? Suyunup, şatlanıp üzerine bir garantiye, ümitin koyup Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem'e soru bile. Limen hâzel kasır ya Resulallah? Kimge bu saray? Allah'ın ilşisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verir. Liraculin muslimin muvahhidin. Ana raculun, ana muslimun, ana muvahhidun deyip cevap verir bu şeyh Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayda bu kasır, bu saray, bu dvarец liraculin muslimin muvahhidin, Müslüman bulgan, Allah subhanahu ve ta'alaga celle ve ala şın kumilden ibadet kılgan kişiге bu saray. Bu dişik cevap verir. Ana Müslüm, ana muvahhid. Min Müslüman, min şın kumilden Allah subhanahu ve ta'alaga ibadet kılışır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Senin yanına bugün kelgen xotin qizga sen nechik so'rov berding? Sen nechik nindi so'rov berding o xotin qizga? Ayye deydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Getir menga dalil. Sen Müslüman, sen muvahhid, sen ulviye, şerife ikenliğine dalil getir dedim. Hazır sen de bana dalil getirsin, Müslüman hem muvahhid ikenliğine. Bu şeyh uyandı. Tizgine taharetlendi. Kiyimlerini giyip bu kadın kızına balaları bilen izlekte çıktı. Bu kvartallarda var, tiginde de var, bunda da. Kayda? Şular aytalar, o mecusilerinin şeyhinin yurtuna gitti, biz şunda kurdu bana. Kilse şeyh yanına, işirin şakı. Tigi şeyh mecusilerinin hazreti işitli aşağı nersesine gerek kardeşim, deyip o kadın kız balaları bilen senden minde. Bir min alardı. Min alarga жылы düşekler, temli rizıklar, kiyimler, bütün nerse gerek mi? Barısını da alarga hazırladım. Mena saray gerek, kasır gerek. Şunda gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mecusilerinin şeyhe cevap veren sana bilmeyeyim onu. Kartışına kuşiren min dinar deyip el-hud minni el-dinar. Akşalar biri. 1000 dinar. Min dinar. O biraz bir zor summa biri bu.
Mega kerak mi sening uchunlar? Milyon bersen de almayın, mega kerak tugul, mega ol xotin balalari bilan sen bilsen edi. Bir tun ishinde bereket alar bilan mega keldi. Bu akşa bereketi ol ikinci mesele, mega ahiret bereketi keldi, dünya bereketi tugul. Bilib tursam edi. Mene sen mega aytali, deyip aytadi bu şeyh. Biz senin bilen ömür boyu kişkine şaplan indi tanış. Bir tapqırda mena Allah turunda aytmadim. Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turunda zikirmedim. Allah subhanahu ve teala'dan Kur'an kitabı ekenligin beyan kılmadım. Bir söz ağzından çıkmadı. Nişe yolu senin bilen indi tanışlar. Şundi derecelerge eriştik halklarımız arasında. Bir takırda Allah Teala turunda mena söylemedim. Bu hatun tün boyu mena cemaatime kızlarıma vaaz söyledi. Bir jılı anın vaazını tanıladık. Hem bütün siniye bilen, gailemiz bilen İslam dinini kabul ettik. İslam nimetinden tağınindi nimet barsın. La havle ve la kuvvete illa billah. Biz barımızda imanda İslam dinini kabul edip Allah subhanahu ve teala'nın inşaallahu teala rahmetinde. Yok kardeşim. Men sana o hatını bereyim indi bu şeyh. Indi qaygırıp burşulup nerse işlerge bilmey, qayda barga bilmey, tuqtala deyip aytdi kardeşim. Tağı bir aybi. Sen düşünde gördün mü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ayı gördüm deyip aytdi. Men de onu gördüm. Men de gördüm tüzülgen zumruttan, altından, kümüşten, yaltırı durgan işitler bilen, balkonlar bilen, tübeleri bilen, manaraları bilen, şundi motor, cennette kasırlar gördüm men de. Sen bilesin mi? Nerse mena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Men de ama sorav berdim. Liman hadal qasr ya Resulullah? Leke ve li ehlike dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Leke ve li ehlike. Bu saray, bu kasır, bu dvarец senin için, hem senin gaylen için. Şu hatun kızını kabul etip bir tünge niyetin buldu. Sen özüne ömürlükke, baki dünyaya garantiye şunu bilen koydun. Hürmetli kardeşlerim, göremiz indi bu kıssadan nerseden bereket kile, elhamdülillah. Hayır, sadaka, yaxşılık, kişki vakitte bigirekte Zeynul Abidin bizge nişek jitkire, kişki vakitte kılgan, işlegen, topşırılgan, amel kılgan hayır sadakanın neticesi bu dünyada ana tugul, ahirette de elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah subhanahu ve teala nasip ete. Bu misal bilen, bu örnek bilen, biz göremiz sizin bilen, mecusilikte bulgan kişiye Allah subhanahu ve teala nindi bereket bergen. Kimden kile bereket Allah subhanahu ve teala gine bilen. Amin ya Rabbim inşallah. Birbirimizden bereket kilsin inşallah. Bu auditoriyada da biz sizin bilen bugün meşitte oturabız. Kimden bereket kile? Her birimizden şu bereket kilsin. İhlas kumulden hayır sadakalar verip Allah rizalığı için inşallah Teala özümüzün yaxşılıklarımızı işlep birbirimizge her şartta dilekte bulup Allah subhanahu ve Teala'ga 70 kişiye sahabeler dua kılatırgan bolan.
bir-birimiz için duada bulayık. Min şundan aytkanda bik muhtaçman. Nersede? Sizden dualarınızda. Bir-birimizle elhamdülillah biz indi sizden bilen vaazlarda da konuşmalıyız elhamdülillah. Kaybirovlarımız bilen üniversitede da konuşarız. Kaybirovlarımız bilen ayına bir tapar konuşarız elhamdülillah. Kaybirovlarımız bilen bugün tanıştık. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nasip oldu şu mahalle abiler bilen, abalar bilen tanışmalar. Lakin bir-birimizni göremizmi, bilebizmi, bilmeybizmi, bir-birimizde biz muhtaçlarımız, bir-birimizden dualarımızda. İsimlerimiz bilen, isimler bilen bulmasa cemiyet kardeşler deyip, biz Allahümme gfir lil mu'minin vel mu'minat, el muslimin vel muslimat, el ahyai minhum vel emvat, inneke ya Rabbena, mucibud da'vat, ya Erhamar Rahimin deyip duada kılıyır inşallah. Şu an Kur'an'ı hürmetli kardeşlerim, elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugün mana şu bir saat içinde algan ilimler şulay bir-birimiz bilen işraşıp Allah subhanahu wa ta'ala'nı zikir etip nerseden, qaydan bizge bereket keleykenligini bir Allah subhanahu wa ta'ala bile, lakin biz bilemiz. Bereketinin sebepçisi bizning hayır, sadaka, izgi, gamel bir-birimizge. Allah rizalığı için jılmaydık, ihlas ko'ngildan. Patxalimash bularga tegish tugul Allah Teala patxalimashni qabul etmay. Bar bitinde shin ko'ngildan ishlaw. Bar patxalim sifatiga nindidir dunyoviy sabab bizni niyatimizga qarata bizning amalimiz Allah subhanahu wa ta'ala patxalimashni yaratmay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem shista ko'ngilli kishi bo'lgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler bilen söyleşene, Quraysh, Araplar bilen söyleşene. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kabileler bilen aralaşane. Bir koşanda onlardan bir kişiden de dünyavi aybir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gerek bulmagan. O fakat kişi bilen Allah rizalığı için söyleşe olgan. Kaybir kişi bilen 5 minut söyleşken Peygamberimiz. Kimgadir cevap bergen bir söz bilen, kimgadir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin cevabı jılmayığı bilen jetken. Kaybir sahabeler, Peygamberimiz köpçülükte sahabeler, onlar bütün sahabeler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bik yola turgan bolganlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturganlar, lakin ama sırav biriga korkkanlar, uyalganlar. Ne için onlar sırav biriga korkkanlar? Onlar çünkü onların korku bulgan Allah subhanahu wa ta'ala onlar turunda birer ayet indirmesin diye korkkanlar. Onlar şu akıra kütkenler birer nindidir şülden bir bedevi garip kırır da Peygamberimizde sırav verir. Şunu kütüp durganlar onlar. Meşte oturganlar Peygamber'e söylenen, vaaz söylenen vakitte. Bik mine şu şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaybırevlerge jılmayı jetken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaybırevler bilen endeme alıp bargan. Köpçülükte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ağır sınavlarına Allah subhanahu ve ta'ala'nın sözleri bilen cevap bergen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin garipler bilen, Qurayshlar bilen, müşrikler bilen kilişuvi de Allah rizalığı için bolgan. Güzellarımızga kitirsek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 6 yıl yaşadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 6 yıl yaşayandan sonra elbette Müslümanlar şehir gitti. Müslümanlar Kübe'ye 1000 yarım Müslüman bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke tarafına yönele gıbre kılar. O indi Zulhuleyfa'nı ötüp gite. Gariplerge haber kile, Mekke'deki gariplerge, Qurayshlerge, Muhammed kile özünün askeri bilen, anın bilen soğuşurga kirek deyip niyet koya Qurayshler.
Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem öz kişileri arkalı işite, elek bitinde telefonlar bulmagan, sosyal şilterleri bulmagan, WhatsApp bulmagan, o özünün en hürmetli kişilerin jibere durgan bolgan Mekke'ge. Onlardan geri kaytarmıyorlar. Onlar kilmiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verirler. Var bir ama şükürler. Ya Resulallah, anda Araplar senin bilen Kureyşleri soğuşmakçı bular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin niyeti soğuşarga mı? Onlarını esirlikке alırga mı? Yok. Muhteremden kardeşlerim. Nişik bolsa da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge soğuşarga tugul kilişu tüzürge gerek. Onlar da bizning tuğanlarımız, onlar da bizning etiyanilerimiz, onlar da bizning kardeşlerimiz, biz onlarga yaxşılık dileybiz, biz soğuşası kilmiyor onlar bilen. Eyde güzeli tağ arqılı bari Mekke'ge, tağlarga bilip gittiler. Halid bin Walid bunda o vakitte indi olayda, müşrik dininde. Özünün askerleri bilen bütün trassını kaplap ola. Müslümanlar şu trassından kilmesine nerede kilseler, onlarını şunda şıratıp, onlarla soğuşarga diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye yerine kilip işte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye degan o'ringa kelib жеткәч, maksimal rəvişində күпме kişi var, jibere ol, soңғы vaqtda jiberde Osman bin Affan'ı en yumşak sahabe, diplomat. Hem Osman bin Affan onlarga Kureyşlerge жеткіре Muhammed, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siznin bilen soğuşası kilmi, kilişu tüzü sikile. Onlar Araplar jibere Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kimdi jibere? Amr ibn Suhayl ibn Amr'na. Suhayl ibn Amr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına kile Umar ibn al-Khattab'nın bik aşığı kile Allah'ın düşmanı kildi, onun başını keserge kirek deyip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu vakitte ihlas konulinden süyünüp, şatlanıp, jılmayıp koyan. Suhayl ibn Amr'ını zor kunak bulup kabul ite Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir neçe saat Suhayl ibn Amr bilen söyleşip otura, rahatlanıp. Onlar da anlamıyor. Sahabeler de anlamıyor. Allah'ın düşmanı bilen nişlep şulay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne motoruna söyleşip otura. Düşmanlarına da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihlas konuliyle, yaxşılık bilen, ihlas konuliyle bilen, yaxşılık bilen qaragan muhteremli kardeşler. Peygamberimiz söyle, sahabeler anlamıyor. Nişab Allah'ın düşmanı bilen. Küpme Suhayl ibn Amr'a niçin ana? Onlar şu ayıtırıp qaragan Suhayl ibn Amr'a. Suhayl ibn Amr pek küp İslam'a nöşatlık getire. O vakitte. Üzünün bile şu periyodka kadar pek küp nöşatlıklar getir. Pek küp Müslümanlar anın kulundan renci. Pek küp Müslümanlar anın kulundan halak bola. Anın kulundan gana değil, anın tilinden. Suhayl ibn Amr o bir usta tilli bola, arator bola. Muhammed Peygamberimizin dinine bir küp hoşum itile Suhayl ibn Amr'ın tilinden şuna göre Umar ibn al-Khattab eytep bu Allah'ın düşmanı kildi. Bizden kulumuzda biz anı ötürüge deyiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kilisince Suhayl ibn Amr kildiyken demek bizim kilişi bola. La havle ve la kuvvete illa billah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kardeşlerine yaxşılık, hayır sadakalık nindi yukarı derecede muhterem din kardeşlerim. Bir saat tugul bit, bir neçe saat söyleşip oturalar eken olar.
Хадалар килешуге килә. Килешу төзелә. Сухайл ибн Амр үзенекен кертә, Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва саллям Али ибн Аби Талибка әмер итә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям укыйда язаны белмәгән. Аны барыбыз да беләбез. Шуңа күрә аның ярдәмчесе булган ярдәмчесе Али ибн Аби Талиб. Али ибн Аби Талибка ул әйтә, менә шуны язырга. Сухайл ибн Амр үзенекен язып куя килешүгә. Ул берничә сәгать эшләнгән килешу. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйдәгез әле сугышыйк, әйдәгез әле талашыйк, әйдәгез әле конфликтка кириек дип эшләмәгән. Ничек булса да килешүгә безгә килергә кирәк. Беренчедән, бу договордан өстендә язылган Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бу договор, бу контракт, бу килешу Бисмилlah белән башланган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сухайл ибн Амр бәхәсләшә башлаган. Мин бу сүз белән риза түгел. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Без бит ияләндек ул сүзгә. Biz аны әйтәбез сезнең белән. Һәр чакта да Бисмиллахир-рахманир-рахимне кайчан әйтәбез? Һәрбер эшне башлаганда Бисмилла белән башлагыз, дип әйтә Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва саллям. Әгәр дә Бисмилла белән башламасагыз, ул гамәлегез бәрәкәтсез була. Бисмилла белән башламасагыз эшегезне, Бисмилла сез башлаган эш бәрәкәтсез була, дип әйтә Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва саллям. Сухайл ибн Амр әйтә, мин андый сүзләрдә ишеткәнем юк. Мин Ар-Рахман кем икәнлеген белмим. Гарәпләрдә булмаган икән Ар-Рахман дигән сүз. Ар-Рахман ул бүтән затларга Аллаһ Тәгалә мәрхәмәтле. Кафирләргә дә, мусламанларга да, хайванларга да, кушларга да, планеталарга да, бактерияларга да Аллаһ Субханаху ва Тәгаләнең мәрхәмәте киң. Аллаһ Субханаху ва Тәгаләнең рәхмәте булмаган булса, Адәм баласы үзенең хаҗәтендә үти алмаган булыр иде. Аллаһ Субханаху ва Тәгаләнең рәхмәте булмаса, Адәм баласы bir yudum su içe almagан булыр иде, ди Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва саллям. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булмаса, кеше үз йортларында яши алмаган булыр иде, машиналарына утырып йөри алмаган булыр иде. Халак булыр иде. Яши алмаган Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә генә без йөрибез икән. Ясин сүрәсендә Аллаһ Субханаху ва Тәгалә әйтә. Сез үз машиналарыгызда йөрисез, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булганга күрә генә. Аның рәхмәте булмаса, су üstünde de, kosmosta da siz орбитага чыга алмаган булыр идегез. Хәзер бит кешеләр айга чыкмакчы була. Марска барып җитмәкче була. Нәрсәгә кирәк ул? Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән тош чыгасы килә баласы. Аллаһ Тәгалә биргән җир йөзендә яшә. Су üstünden йөрисең. Havadan uçasın hacıga. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Бар. Нәрсәгә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән тыш айга бармакчы булакчы? Марска. Нәрсәгә? Менә шулай әйттереп, Сухайл ибн Амр әйтә. Монда языйк әле без. Аллаһумма бисмика. Аллаһумма бисмиллахир-рахманир-рахим орнына Аллаһумма бисмика. Гомар Әл-Фаруқның халатын бу вакытта күз алларыгызга китереп карагыз әле. Шул кадәр ачу килә. Я Расулаллах, бу Аллаһ Тәгаләнең дошманы сиңа шартлар куя. Син бит Аллаһ Субханаху ва Тәгаләнең илчесе, пәйгамбәре. Ә ул сиңа условиялар куя. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, сабыр бул. Я Умар, сабыр бул.
Bulsan Allah'ına bismike deyip yazıp koyamız. Anarattағы bir келушілері білен риза болмады Сухейл ибн шушы келушінің шартлары білен риза болмады. Hem sonunda договорның астында yazılған Muhammed Rasulullah. Сухейл ибн Амр айтты, yok. Мен риза түгіл. Сен егер Rasulullah екенлігіне біз шансақ, біз енді сен атынан бар едік. Şoň buraya yazıp koyuyor, anda Muhammed ibn koy bir vaxtın tümcüleri iskepşiriksen Muhammed ibn Abdullah. Maşallah, elhamdülillah deriz. Muhammed ibn Abdullah. Onda da onlardan aşağı okuyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabır bul kardeşim. Sabır bul. Bugünkü gününü uylamayın. Bu gelişu, gelecek işin. Belki şu doговорның şartları, условиялары bizge köpçülükte doğru kelmese de onun neticesi bulur gelecekte. Şundan gına Ömer ibn al-Hattab tınışlandı. Sonundan gına onun neticesini anladı. Bu gelişu soğuşmaska Kureyşler ve Müslümanlar soğuşmaska tiyiş. 10 yıl içinde onlar arasında biri eminlik bularga tiyiş. 2 yıl içinde 10 bin kişi İslam dinini kabul etti. 2 yıl içinde Medine'deki muhacirler etiyanileri bilen görüşe, tuğanları bilen oralaşa, balalarına, tuğanlarına, görüşlerine ihtiram yolları salına. Bunlar Müslümanlar, bunlar müşrikler aralarında biri aralaşıyor. 10 yıl içinde bu gelişi sebebinde köp kişi iman getire. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketi, Peygamberimizin hikmeti, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in soğuşmağı sıfatı kişilerge ihlas konudan yaxşılık tilevi, hürmetli kardeşlerim, şunun bilen bilgeli dola. Amin ya Rabbim bizge de. Birimiz için biz barımızda türlü, barımızda günahlı, barımızda kimşilikli, kimşiliksiz zat yok yeryüzünde. Lakin elhamdülillah bar izgilik, bar ibadet, bar ihlaslık, takvalık, tevbe, elhamdülillahi Rabbil alemin. Birbirimiz için her şartta da duada bulayım, perspektivalar bilen, gelecek bilen yaşayık. Balalarımızla, anaklarımızla dürüst yollar bilen inşallah terbiyeleyik. Yaxşılıkta bulayım, her şartta da. Bana şu bir saat içinde tülegen hayır sadakalarımız inşallah. Nerse deydi Zeynul Abidin? Olaydı Allah'ın aşığını söndüre, Allah'tan aşığını söndüre. Allah subhanahu ve teala bereket biri. Hemen şu işine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine erişeriz. Amin ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyamet gününde şefaatine erişsek de. Ve akulu kavli hâzâ ve estağfirullah li ve lekum ve lisairil muslimin. Festağfirullah. Barakallahu fikum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.